cek sampai tika lupa dereng tua bini nang mulai eka kandung sampai sanon to dewasa hamtum java hunggi dengan hati sedih serta tubuh letih semua derita ku bawa berlari. Tambah aku pak pada nyanyi ini. Tanpa ku mengerti apa salah diri, mengapa suami mau nikah. Walau makan sederhana, ikan asin sambal lalap. Walau baju sederhana, asal tertutup aurat. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal sehat jiwa raga, juga istri punya 3. Itu sehat atas bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza, kurubatan kaula cukan kuru anjunan, sekesempatan mangkin hadir eka di tempat ajunan semulja Habibana wa Sayyidana Hadratal Habib Husain Al-Hinduan, Habibana wa Sayyidana Hadratal Habib Usman bin Alwi Al-Qadri, sedari Om Pensampang Kiai Haji Hasan Kelompang Karangnangkah, Kiai Haji Muhammad Hilal Baihaqi, sedari Pondok Pesantren Al-Hajariyah Basokah, dan seteja para kiai, seteja para guru, nyuun sapora tak bisa nyeputung situng, sahibud dakwah wa sahibul manzil, Kiai Haji Muhammad Mawardi, pengasuh PTK Al-Ibrahimi beserta jajaran keluarga, dan seteja para rabu, para undangan, laki atau bebini, dek seteja ajunan beten kaula amul jaaki. Operator, ebas patade, ihu patade, efek ihu patade, ebas nyuun patade, ebas ke orangnya boleh, cik, saya ini kan, treble tambai, cik, amunya ilmu kuwa ki puru hula. Sepertama, tore kaula ben ajunan amuci ben asyukur ka Allah.
kesempatan mangken kaula benajunan sareng Allah takdir apolong alengki dalam keadaan sehat, dalam keadaan taat, muka-muka tak karwa apolong itunya sampai ke akhirat manter kaula benajunan pakuna apolong kalaban para kiai dalam keadaan kenging ridho ipun Allah. Salawat ben salam ngiring ngaturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaban salawat ben salam kak dinto muka-muka tetilan jalan kaula ben ajunan sehadir saat mangken ipek tabi Nabi Muhammad kalaban syafaat Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan tak kira nyeting dek kapan saapoi neraka manter sakak dinto bedana amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, Isra wal Mi'raj kak dinto terjadi hitung tahun. Setahun nikah dikenal dengan sebutan Amul Hazn. Kenapa Amul Hazn? Amul Hazn kak dinto tahun sekanjing Nabi ni kecek sedih na bakto kak dinto. Apa napa mi sekak dinto hadirin? Karena tahun kak dinto kanjing Nabi tinggal kalaban dua orang secek kecintaan na sareng ajunan Gusti Kanjing Nabi. Sepertama Nabi Muhammad tinggal wafat maca diing se asmana Abu Thalib. Abu Thalib kak dinto maca diing Gusti Kanjing Nabi ring sepna Sayyidina Ali. Tapi pun ulama Abu Thalib kak dinto tidak tercatat masuk Islam. Tapi Abu Thalib kak dinto selalu abento perjuang na Gusti Kanjing Nabi. Kanjing Nabi ini ke maca ding 12 cuman catat masuk Islam kak dinto dua. Situng Sayyidina Abbas, nomor 2 Sayyidina Hamzah. Dua ini saya tercatat masuk Islam, selain tercatat tidak masuk Islam. Cuman Abu Thalib kak dinto meskipun tak masuk Islam, kak dinto abento perjuang na ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wafatah Abu Thalib kak dinto ngurangi kekuatan semelindungi Nabi Muhammad dari sebelum-sebelumah. Nomor 2, selain Nabi Muhammad tinggal wafat sareng Sayyidina Abu Thalib, otabe sareng paman nah Abu Thalib, Nabi Muhammad kak dinto tinggal wafat sareng rajinah se asmana Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Mangkana Kanjeng Nabi nika ibek to kak dinto terkenal kalaban sosasi luar biasa. Kita usah Nabi Muhammad ajunan doi munitina mati bini kan sosa tengki kak. Kula sampai teman tegepok ben situng orang laki mati bini nah. Bi kula tanya aki, dak remah kak rasa namun bini mati nika. Pah jawab ka kula. Dan kula ni kata teman etina mati embu. Pah makin kula etina mati bini. Mati embu ni kasosa kengki melasan etina mati bini. Mun bini se mati ni ka alam rasana atekep. Bi kula tanya aki, makin lah bini boleh. Aki ya kok. Tanya aki bi kula, abu kala na makin ki. Ki lalu atekep. Alam. Jadi mo ni tinamati bini alam atekep. Aning abini. Bini. Kijak lain, mundeng laki lo bade ben munempuk ni ka karena saya pakade ni ka perasaan. Mun kadung kocak es to ongku make saya minta marin tak kira gelem thank you bu. Udah iya nih. Bemun ni bini ni ongguan ka mun ngocak tak laki aku. Make saya laki mati tak kira gelem. Keng muntang kancari me pasti bini mati tak bini ya boleh. Cak si bini odi abini boleh. Nggih. Tepak. Oh, tepak. Leres ya kok. Binin siapa sih ngocak deh kak? Ada pola laki nampu buntil punan deng bini. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi gempang buk deng laki ni kementro tak bini ya boleh gempangi kebeli acara lagi. Kebeli acara lagi. Bikule kebeli acara na laki nampian letak abini boleh ki. Deki empian bikule juga ni bini nama lamalan mentro abini ya boleh si bini letak ngamuk. Lekan pada kau tu beri. Lakar de iya reng bini.
Napa? Beri sama banyak pese. Justru reng laki sa abini pole ni mun banyak pese na bu. Reng laki ni mun melarat tak kira ala pola. Oh dah iya. Ya cuan konco enggak. Aja salah pese na banyak tak kira abini pole. Putu pak kare ngapa dina dia. Are bi gole go belum dan mun selake le tak abini kole. Ama laki mari niki. Kanca kula ni buk kek laki ani. Mun erom maring laki ni kala e pekenyang, luar make ibri deur tak kira deur. Bener enggak? Mireng ya. Ngiding nggih. Dadi reng laki niku mun eroma la e pekenyang, luar make ibri deur tak kira deur. Thank you, Kak. Haji ya, Bu. Iya akan dena apa cak akan dena se gula. Ngki mun nase ego. Ila pada akan deureun. Aba ungguan ya lah gula bangal. Mun empian lopot kan de gula nikah, mun bi sampean lai pekenyang pahi luar ki ngakan pole, entah di gula ka bangkalan tapok colok gula. Korten genten. Tak kira buk orang sing akan ni mun lapar, mun kenyang haram tak kira ngakan. Bener gak? Aji ya bu. Bemun eroma la kenyang mi pagi ngakan keluar tak bis eroma kok gereng, eroma ngan merongki, keng kenyang. Luar make yang kayak kok sapi tak kira ada kak. Cek kenyang. Keng mun eroma parang korang. Mun eroma palapar, dewak keluar jore seharian bu. Bener. Mangkana gula matoro kanca gula nih kesengak cek pas sampai minta bu angka aki. Nase. Tepak kering dina di jamun. Apa gula kan dia nase nih kak. Masa laki paman ngoman peh jawab leku leso. Bari mare kok. Cak gila. Grup nembian dia. Betul ya kok. Ada mah. Iya cak pak orang. Pokong merengakan pengakan boleh. Merengakan pengakan. Oh ya dina. Nyari boleh kak. Ngaku pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi punten aslinya tergantung kad bakat ta orang ni. Mun tak bakat kak make sogya tak bisa bini boleh. Oke, mun lagadung niat makilo di andi cok ngicok bisa. Makanya tu aki menter tetireng laki kus bagus kapir. Lembian mi amin tadi mun bini dua nya ku tak bagus bini. Cek bagus. Cek dengan nikah ning bini dia kan tanya ki masalah nikah halop anu kak tanya ki ibu-ibu reng laki abini pole nikah paring izin sareng Allah. Yo laki dalam syariat. Setuju napa tak setuju? Nyampir setuju. Korban laki gula. Dadi ro laki na orang begemeding ti bi ro jali gule. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, kula di kancah. Kula kayak ngacara tak ki kampian hi. Kula ada maksud kenapa kula kayak ngacara tak. Kula lambe ketika acara menika kita andi mobil. Nika kula lambe nyalter. Jadi mun acara mah kesanyiwa beda tokang mobil andi mobil nika saya efektivitas gula pengajian ka Mekasen dimin. Ke Sumenep kita ada pak pengajian Mekasen Sampang nika biasa ikiba. Lalu supir gula nika abini dua. Kapan nabit bini saya nguda ni kapahit telak. Jadi bini saya tua ring Bengkalan. Pas abini pole ring Mekasen. Tapi saya abini Mekasen ni kalakar sebelum ikiba ke pengajian bi gula. Jadi ketika bi gula ikiba ni kalakar lai telak bini saya nguda. Acara eta ka gula bi gula pa tanya aki. Mak saya nguda saya telak. Deur mah cara eta naka. Pahi jawab anu tan.
Bini kula setuan ni kecek pinter ya. Pinter derem makasih pecang kula. Kula itu mau saya bini dua ni ke bini setua. Bini setua ni kalau ngamuk, ya lo ngamuk, ya lo sedih, lo pegel, torot. Pulang lagi torot aman cang kula. Akhirnya bagi dua kula. Teluari kula Bengkalan, teluari kula nginep Mekasan. Le kula kapan mangkata ke Mekasan ni? Kapan bejana ke Mekasan? Kapan bejana mangkata? Angkup mangkata mangkin ke Mekasan terakun bini senguda. Bi setua ni kula cak saking ada dan Bengkalan pah itu eri gelu eko. Cak mak kita ndak pah itu lengaki tadi. Deran. Ada bak ke Mekasan kula maki ibri ija mu cap becak tak menti eko. Pen mangkata ke Mekasan. Elah hati ni kula. Bini kula senguda bang ngocak mungkin teratedung tiga lah teretan putore kata. Ongguan ni ka buk ongguan ni ka. Kula benih yang baik-baik. Mangkana bukan kedik lapah tulang lagi nani kalau je. Nase buk nase, kula kan nase. Jadi ni kakek ngajar tak. Nika. Ijampian minta malam-malam gitu buru. Muni beri malam-malam lain tak kira manti. Muni beri malam-malam ni kesampian. InsyaAllah bengal taruan kula. Pon, mantir pada selamat saus saja. Amin. Mantir pada teka hajat kapi. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Tadi Isra wal Mi'raj kak dinto terjadi esitung zaman sezaman nek sebut kelaban amul hazan sehingga cepon ulama salah situng tocuna kanjing Nabi di Isra Mi'raj kan kak dinto untuk nambai atena Gusti kanjing Nabi si dalam keadaan susah, dalam keadaan bingung, dalam keadaan ruwet. Artinya apa? Kau leben ajunan mangken mun bingung, mun ruwet, mun susah. Ni kata dek boleh tambah na kecuali abeli da Allah Subhanahu. Buktena Nabi Muhammad ketika ibrin musibah sareng Allah. Nabi Muhammad ketika dalam keadaan susah, maka salah situng cara nang menghibur Nabi Muhammad cepon ulama. Nabi Muhammad yangka bi Allah Subhanahu wa taala pangadep da ajunan Allah Subhanahu wa taala sehingga kau leben ajunan samangken ketika andi masalah, ketika andi musibah mak le ate kak dinto tenang cepon ulama tidak boleh jalan sepaling saya kecuali kelaban cara apa banyak adzikir da ajunan Allah Subhanahu. Maka Nabi Allah bacakin Al-Qur'an, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Enga kalaban adzikir da Allah, maka zikir ke Allah kak dinto bakal atatiaki ate kau leben ajunan tenang. Ajunan sebiasa adzikir kalaban Ratibul Haddad kala lil Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Pentingaki ben sampian ketika lembek sampian kita toman adzikir Ratibul Haddad lain rasana ke ate ni kakak. Ate ahli zikir ben ate selalu adzikir ni kata pada hadirin. Mangkana makin ni ke orang banyak ruwet apa-apa. Makin ni ke orang sebanyak ni ke benih zikir. Ketika ada apa kula ben sampean makin ni ke curhat. Engki kan? Ketika andi masalah curhat lagi. Oleh curhatnya ke dalam Islam. Tapi curhat kau tuka orang setepak kalau berniat kau leben ajunan minta pendapat atau minta pemangki benipan beda orang beda orang kerasan apa nak boleh pakai sebab rupiah HP nikah kan banyak makin candik penapa mendik musibah langsung ke HP dengan hati sedih serta tubuh letih semua derita ku bawa berlari. Tak bahas kopak pada nyanyi ini. Tanpa ku mengerti apa salah diri, mengapa suami mau nikah. Lekula benajunan nikah andik senjata sebagai orang iman, sebagai orang muslim. Kenapa andalan kaulah ajunan? Adua minta nyu'on da Allah Subhanahu. Hadirin sampai dibuaki. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa ni kesenjataan orang mukmin. Senjata kaulah ajunan sepaling manti ni keadakan doa. Maka kaulah ben ajunan napa saus doa tu mereka ada. Doa ni kalau sepaling manti. Sampai dibuaki ad-du'a mukhul ibadah. Doa ni kau otak ke ibadah. Ibadah napa saus kau le ajunan keng munta abring doa sampung da Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kau leben ajunan kak dinto tak kira sampurna
karena panyampurna ibadah kau leben ajunan kak dinto doa da Allah subhanahu ben setiap doa ni kebi Allah terima makanya kau leben ajunan kak dinto coba kini Al-Quran ud'uni astajib lakum minta sampian kapi ud'u minta kaki kapi ni dak kasengkok debuna Allah astajib lakum bikok bekal ibri minta bikok bekal ibri hadirin Allah ni kata toman dola jadi cencih kenapa saya ke debu bi Allah ni kata kira lopot Allah debu minta agapi bikok bekal ibri orang kata bah debu ring besokah bah debu senikah jangan siapa kana minta bekal ibri bendoa pasti teka hajat ben minta pasti ibri engkau belambek minta soki salah tak soki sampai mati kan berditor kadang minta soki salah tak soki lang kerempak jadi bini jan soki sajen ruwet bini sajen banyak sajen tak hadirin doa ni ka pasti terima keng cara na Allah ni ka abri ni ka bede telok macam situng bede orang minta ni ka bi Allah langsung ibri samakin cukan nomor 2 bede orang minta ni ka bi Allah ibri samakin cukan tapi saya bagi bini saya pentah tapi saya lebih eka puto bi orang saya minta ibri orang lain saya minta ni ka saya lebih puto saya nomor 3 doa ni ka bi Allah yumhalu etang guaki eden te aki dak kebekto seta epangki imma e paregi budian Nabi Musa saus toman doa ni ka saya ibri Allah ada te 40 tahun bisa saja doa ni ka ebeki budian otabah doa ni ka bi Allah e paregi kibudian ia akhirat e kebaikan jaran makle kau leben ajunan selamat sehingga amal sakoni gara-gara doa bi Allah ta ebeki mangken eden te aki ebeki ia akhirat sehingga kau leben ajun ia akhirat budian masuk surga gara-gara doa seta ebeki itunya ebeki keselamatan nang akhirat. Pertama doa ni kai bagi makin cukan saya nikah kelompok para nabi dan para wali langsung ibeki makin cukan apa mun kula ben sampean minta langsung ibeki makin cukan kula ben sampean ni kamun minta ni ngangkui nafsu sepenting mau untong ka abe magi kareng lain macoba tak kira ngurus sampean maka Nabi Allah mun etoro tibu besok karya kirti mun bian minta ni kalau langsung ibeki makin anapa ngangkui nafsu mun pah bian minta makin ibri makin budu kan besok kan babudu contoh empian andi erboy sabe pan etek kurbo na pahekeco bi oreng empian pah ngucak sapa ngeco erbo tertumpes sale mati sing ngeco engki kan pabede ngasapeda ani power panyaring ngeng tetap berak lah mun pah sampai 26 pian manti pah mangken langsung ibeki mangken hadirin besok kani kedua hari bayi kali katelo apa kan engki mun papan minta langsung iberi apa biar ngakui nafsu soal sepenting mau untung ke abe kau orang lain berbahaya biar tak kira ngurus makanya mun wali ban para nabi ban para rasul nika langsung iberi polan mun tuan nabi rasul ban para wali nika bening ngakui nafsu limaslahatil am untuk kemaslahatan seekalakoh untuk perjuangan Islam makanya wali na Allah nika lambek manti pangucap ngapur lambek ka mun biar makin pak ngapur aku abo sampean nika mekalar kaler jual tu pebeni umroh jual rokok ya kok tak kira untuk perjuangan Islam makanya makin ada yang ngak lembek mun lembek ngeber badan apa ada elang badan apa ada pedang lembek ni keteku sakelan beda makin beda teku sakelan tak ada si beda terbesar cengkang teku sakelan tak ada bang kimi mantir yang lembek seepen tadi untuk perjuangan Islam benih untuk nafsu maka Nabi Allah paringin mintana benih untuk membahaya kau orang lain tapi untuk nolongi agama Allah maka Nabi Allah langsung paringin makin cukan sani kejaran Allah ni kan maka lambok bisa ngeber pedeng teku ebok kaing tak mate kealingan daun salamber elang kan beda lambok ki kealingan daun salamber pah tak ketelak beda kan yang tak langkong gula benih king sombong mun se kealingan daun salamber elang ni gula makin ki bisa sabora benih sombong kak indung-indung tomoy nga kealingan daun salamber gula makin ki bisa elang kor daunnya daun gedang jadi biar dia tak pada janji yuk Napa? Apa nih kene mun pungkana. Ngguan. Bah, enten kula kayak ngacareta. Pak apa je mun pungkana kene te kubuana. Lah, samangka
sebuana raja ingat apa bungkana kondur labu langker temun oto oto kan kene keng lanceng oto pemulai kada nih aja pemulai kada nih tek kupung kan acem jomi kupung kan ojo raja deh buana nih acem beringin kenyok pung kandung buana keng mun samang kerja magi bungkan ni kene buana ikam pai tak yabi kak semangka bu semangka oi semangka Allahumma sholli ala Muhammad tadi doa ni ke bi Allah ada sedai beri doa ni ke bagi kapi keng cara na Allah beri ni kah Allah se maha oning karena mun pak kaulawan ajunan minta ni kah langsung ibagi mangken budu alam ni kah mangken beda acara pengajian ya Allah paterang hati Allah terang reng jelau andi sabar di temon ni ka asa ka ya Allah paucan aki ya Allah dan gula asa ka ada aing ojan dina ada rem mau ojan dina terang dina ujan sini beda pahit temor boleh andi acara minta terang dia ikan to terang ikan ya ojan temorna terang der malam ni ka budu leku akhirnya undum ni ka ada kotak atas ni jadi gula benajunan pulan ngakui nafsu tak kira untuk kemaslahatan umum tapi untuk kepentingan pribadi maka Nabi Allah kau leben ajunan bintani kalau sedaja langsung parengin tapi bi Allah dente aki tor kadeng tapi bi Allah gente bareng lah jelas jadi ini kampun atil pun baru kok minta alimi beri ini ka atil mun pas sampian minta langsung beri sampian belamba si mati karena sampian itu aki mati bi tetanggana belamba ontong permintaan ni kata langsung beri impian tak oleh bang ucap tang tua tak lebih beri ontong tak langsung beri mun langsung beri impian belamba si sakit tak res beres bi tetang kene tua aki setru kumbian bi tetang kene tua aki rempong sampean ke kan apa pulan manusia ni makin ngakui nafsu tung senomor 2 doa nikah bi Allah paringi makin jugan tapi kente barang lain saya kabar lo kula benajunan si minta senikah Allahumma pajiru ya Allah Allahumma pajiru bi Allah tak ibri pajiru empian aslina andi bagian tatabrak kalaban pajiru ni takdir tatabrak jadi bi Allah pajiru na tak ibeki empian tatabrak burung keng empian badan na sehat pajiru si minta tak ibri keng ikan te sehat ayo kemangu andi pajiru dingkol tak andi pajiru sehat orang ni kamake soki keng mun tak apuring ben sehat percuma hadirin kula sering berdapat iman kak diman Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi ni ka adabu rizki saya paling atas ni kah sehat dunya ni ka paling mabe apa mak sehat saya paling atas sehat ni kalau parlo dunya sementara dunya ni ka parlo kesehat sehat tak parlo dunya orang kor sehat kita andi pese nyaman nengen enggak enggi dunya parlo sehat orang andi dunya mun andi sehat tak terasa ke dunya na tak terasa ka embian nikah enten melarat miskin andi penapa keng pulang sehat cek deureun tadek cekeun sekali bodoh orang soki gara-gara komplikasi kok sampai darah tinggi kok ajam bitel getel kacang asam urat semak lemak kolesterol mun deur sek jagung ben aing pote soki miliaran keng si masuk sek jagung kay nampa bisa miliaran mun si masuk sek jagung benaing pote orang besok kare pun tentak soki tak andi pese keng alhamdulillah ada karena apa-apa kok sape etel potel kok ajam ewel suwel sati saya buang to jinna juga kacang kare koleng keng pulang tak ningkakan cek ningkakan bagi koleng gemet ibri teh pucuk mun tak yenum benih keng kencing manis engak ke kompoi selo entari kibu emole ke rumah tina maki miskin keng mun badan sehat rizki masuk kabi maki soki keng mun badan sakit ada bareng masuk bener bisa melekok sape cek soki
bisa beli Kentucky, jaringan soki, bisa beli napa saus. Tapi cek mun badan sakit, maki Kentucky ni kepaik kecolok. Kok sape paik? Rajin ampian rimun sakit, patah beri cek ada seman nyaman sebede besok aku kende. Marale kakek sehari tak ngakan. Ada terus apa? Bakso ya. Rawon kah? Pentong di kok mari lagi. Mie ayam ya. Ih. Kan dak iya kaki mun sakit no. Kok je loro terus apa? Ayam goreng hanja. Nasi padang hanja. Rawon hanja. Pecel iya. Pecel nasi pecel maksudnya. Lah, kan beda nasi pecel ke? Bodoh pecel. Bujak kalakal gula ke. Beda pecel. Kemudian kesukaan pecel ke. Oh, kesukaan dia. Engke pecel. Engke. Kesukaan sampean. Engke. Kesukaan. Engke ai boy kesukaan. Bah, mecel kok. Benih mecel. Pecel kira saya. Bahaya kiai ini bentar ke mecel. Mecel ben pecel lah ini kiai. Nah, oh sami. Oh saya ada pecelnya mana? Mecel. Oh, tadi pian apa pecel mecel kiai. Mulia kada betul kok ini. Mecel mecel. Oh, tadi nasi yang pecel mun sadeurnya mana? Mecel. Biasanya seminggu mecel sana apa kali? Bah, bukan ada nasi pecel, ada pecel. Pak kali. Aduh, acara apa mi Pak kasih pecel. Oh, seminggu mecel Pak kali. Atau mulia kok. Benih, belah udah saya pecel. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makilah badan nika. Makilah lampian soki keng mun badan sakit. Tak ikres sakit karena soki nika butuh sehat. Mbian saya karo mele bajiru Alphard Filfire larangan di Alphard. Otaba napa? Lexus nah. Otaba mobil napa saus Lamborghini yang 2M setengah. Mbian nika mobil lo nyaman harga nasa embelung atos Filfire lembu mewah megah. Keng senumpak bi penyakit make Filfire saya tumpak keng mun senumpak bi penyakit be nyaman nah. Tak kira nyaman. Mun senumpak bi penyakit tina penyakit aja jeraja tak usah penyakit kanker diabetes usus buntu gagal ginjal kanker kronis tak usah jeraja penyakit dah tun butun dua etu ngabe se kanan bengkong tu ngabe se kacer tompak Filfire aja jalan kedajakan tutup pok jeglungan aku lihat aduh kok saya tompak Filfire keng mun beten bitun butun tak nyaman make Filfire reng besok kan numpak L300 kau leman ro muslimatan rombongan pada bini numpak akol sedek ata angro sedek ketujuh ke bese keng mun beten sakit make jalan rosak kelantar anak pemak bunga sampian beten pulan sehat ternyata nyaman nih kebeni bede itunya tapi nyaman nih kebede sehat makanya ampian jak geton mun sampean minta soki bi Allah kita ibri soki empian kak jak keleroh jak coba penyangka ke Allah mun sampean minta tunya kita ibeki karena ampian bi Allah ibri selebih mulja dari tunya ibriin sehat bi Allah tunya tak ibeki keng sehat paringaki ana apa mak kita andi tunya kur sehat bener kok gereng seekakan keng mun beden sehat nyaman kok gereng kok sapi seeder keng mun badan sakit baik make kok sapi tak igresah bener walau makan sederhana ikan asin sambal lalap walau baju sederhana
asal tertutup aurat. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal sehat jiwa raga, juga istri punya 3. Itu sehat atas bawah. Aduh lanjut deh kok. Sahrulkan. Siapa minta sahrulkan je? Lah, nih ke acaranya Isra Mi'raj. Macam Isra Ibli India. Ini mau beda lagu India bahas Isra. Mau lagu ki buru makai lagu kan mengandung nasihat yang ki. Nanti mau acara Isra, lebih-lebih acara na beda pondok nih. Kecil benih pah India. Makai lagu yang mengandung nasihat tak napa ki. Korca India, contoh lagu yang mengandung nasihat. Cek sampai tika lupa dereng tua bini nang mulai eka kandung sampai sanon to dewasa hamtum java hunggi. Akek beda nak jom. Nak. Pas ke pasakin nabi ko. Anyo tok begala. Dena. Sebel deh. Pon, jadi doa ni ke beda bi Allah saya langsung tapi ni ke beni tingkat kaula ajunan para nabi, para rasul, para wali minta mangken ibri mangken. Mangkana beda istilah mantioca ring lambek ni ke bah tadi bujuk ke sah. Anapa mak langsung ibri seepen tatak mabahaya kau ring semin tatak ngkuin so semin takak dintu untuk kemaslahatan umat untuk perjuangan Islam. Itu roti bi Allah. Anapa kula benajunan minta ibri? Lain berangkat ta doa ni kah? Berangkat dari nafsu. Sepenting mak untong ka abe makai macalaka ka orang di impian pentah. Mangkana mun eto roti impian pesokare mate ka pioreng. Abatangki. Termasuk makai acara mari. Siapa kuni tu aki cuba impian molen deki. Engke kan? Mangkana. Iya mun beda orang ngantan. Sap selok tau ring dina dia. Kula magi acara ngada mah tak kira cocok kare ka. Acara mah serius dah ya. Mantok ke. Cong boleh. Kerja dia jadi mah nyempit minta ngujang syukur baik. Cak gelak. Repot kan? Nikah makira mingak nikah. Benih niat ngaji ya. Penasaran. Gula ngahai kok. Cak gula kapan datang gelak pah kok. Iya mi kene ongku kok. Ara apa begini kene cak odik deh. Bah, benih maksud tak orang lagi. Oh, dia nak cong. Pemulai kada deh. Dia tak iya cak. Ara apa magilan ni kene buat ni cak ora ojon. Hah? Ima ayu mulai. Apa cak magi gula ki ngalian dia pengajian boleh maden duhur. Napa? Sarang. Sarang ini mah beda sarang tak ketoro kak. Tanya ki kebumbuk, beda sarangan tak ketoro. Rang sarang dia lo bengkepi. Berang sarang dia banyak lo bengah. Mun tak pati banyak lo bengah ju sarong. Mun sarang je. Bon, saya nomor telok doa nih kak. Yang nomor 3 doa itu oleh Allah. Parengaki sempeda nih. Tapi tak ibeki mangkin eden te aki sampai bekto kaula ben ajunan siap nerima ka doa nih kak. Contoh, tore, mau tak berjajah. Coba bawa doa nih kak bakune terima. Keng di Allah beda saya gente. 2019 ketika pilihan presiden lambek Jokowi ben Prabowo, ring besok kami leserah presiden. Sapung jak Jokowi aja. Ki 2019 tore. 2019 pilihan presiden antara Prabowo dan Jokowi besok kami leserah. Prabowo kan? Prabowo nak kalah 2019. 2004 lekor pilihan presiden boleh. Ampian pah madeng teng minta Anies. Lemben kan seminta Prabowo kilo iberi ki 2019. Akhirnya bi Allah patak ka Prabowo menjadi presiden. Kasampian dibi seminta. Sebila lamba 2019 keng bi Allah ibeki mangken. Paham? Boleh.
Mungkin Gaza Palestina kan gencatan senjata dengan Israel. Secara akal tidak mungkin terjadi gencatan senjata antara Palestina dengan Israel, karena Israel di dunia internasional sudah menyatakan secara tegas tidak ada akad damai dengan Gaza Palestina. Semua yang ada di Palestina akan dihadapi Israel dengan cara militer, dengan peperangan, dengan pengeboman, dengan pembunuhan. Israel sudah mengaku itu di kelas internasional. Mbiyan penjumat adua Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Adua sampean penjumat. Bareng saya tak masuk akal, dunia internasional tak mungkin terjadi gencatan senjata Palestina dengan Israel. Napa buktinya mungkin? Ternyata makin damai kan antara Palestina dengan Israel. Israel dipukul mundur, semua tentaranya makin kenyorot abeli boleh, bahkan tawanan-tawanan Palestina sebenarnya dengan Israel nih ke keluar boleh makin mengakui hukum akal nih tak masuk akal hadirin. Bahkan tadi malam yang dikeluarkan itu sekitar 200 orang itu adalah orang yang ditawan divonis hukuman mati di Israel atau hukuman seumur hidup, tapi keluar beli boleh. Mak bisa mpian saya minta ke Allah, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin. Tolong itetan kulit sebagai Palestin. Tuhan ajunan bi Allah itekani meskipun tak langsung paring kiri beriing. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin, paancorake orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Los Angeles oning mbian jak tau beri. Tak tuan mbian ju. Saya tahu berni ke bini situng Roma hadirin. Tapi atosan ibu Roma saya tahu ber. Saya tahu berni ke bini cuma salok kek dulok kek. Tapi lebih daripada 5.000 hektar. Kerajaan Ben Sumenep nih kasih tahu ber apa ini kah? Kamma Los Angeles Amerika. Napa sebab mun karo ngangkui kompor alat tu tak kita bisa tahu ber raja pada ben Amerika ni. Mun karo ngangkui korek tak bisa. Tapi carana Allah ni kam ancor. Beda remah. Ibri ilak palak tahun. Ilak palak tahun. Apa nyaman? Hah? Abuh maksar anding ngempian dia. Iyo be di gulai pengalan pelan lak palak tahun payo be pada palak tahun ni kok. Bengkalan lak palak tahun ke. Abuh palak tahun. Tak bisa mecel teman ni. Maksudnya tak bisa ngakan teman ni anu ni kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu pani kesak ki kaya pon. Pak apa yang saya keluar hadirin. Apurung ben angin nak. Salos Angeles Amerika ni kegemet ada sekali. Mula kadung bi Allah pada kena mangkana gula benajunan. Sampai makin jambu adua, jambu minta ke Allah. Karena doa kau lebih najunan ni kalau teman tak terima pasti terima. Entah itu langsung diberikan sekarang, entah itu diganti dengan yang lain atau ditunggukan sampai waktunya kau lebih ajunan siap menerima penapas ibringaki Allah. Sejelas Allah tidak pernah la yuhliful mi'at, tak tuman lopo dari cencina. Ben Allah cenci ud'uni astajib lakum, minta ke kapi bingkok bekal ibri. Alhamdulillah orang pasok kaki libur adua, ki libur adzikir, masih ada pembacaan rotibul haddad, cek ko batir ajunan bekal iba becere iba selamat dari dunia kantos akhirat. Lebih-lebih makin tepat ke bulan Muljah. Adua ke Allah akan doa sebiasa ke doa bi kaul ajunan. Allahumma barik lana fi Rajabah. Amin. Wa Sya'banah, amin. Wa ballighna Ramadan. Ya Allah, pabarokaaki bulan Rajab, amin. Wa Sya'banah, pabarokaaki bulan Reba, amin. Wa ballighna Ramadan. Palancang umuraki setaja saya hadir. Wa ballighna Ramadan, saya hadir pada paaki kepasaan. Saya hadir menter kita mati yang muntak tega apa sa bulan Ramadan. Saya hadir menter kita mati yang muntak tega apa jeng tarawih bulan pasah. Saya hadir menter kita mati yang tak tega apa jeng telas Idul Fitri. Mari nak apa jeng telas. Mati aku siapa ngucap mati libur jo. Tak langkong dia menguncang boleh cek begintar grupan biru lagi. Mari nak apa jeng telas menter pakuna lanceng. Ndak iya mati. Bahaya kurang dinane. Gua tua kilan ceng umur minta mati.
Atu buk menteri palanceng ngabi Allah. Ya pala bajana mati taruh dia boleh. Bah maksud teman terbi Allah. On daripada selamat kepi. Jadi Isra ni terjadi di Amul Hazan kanjing Nabi cek susana akhiran Nabi Muhammad pengaduk yang kak ada ajunan Allah. Kak dinto mulang kaula ajunan. Mun banyak masalah. Mun banyak musibah. Ada boleh juga pernah karo situng. Tore abadi ke Allah. Tore minta ke Allah. Tore angka astana. Satu je saya pinta kaula ajunan. Sepenting abadi ke Allah. Sepenting entar ke Allah. Kaula ben ajunan bekal parengi bi Allah. Tidak sia-sia tua kaula ajunan. Manter sekak dinto bedena. Amin Allahumma. Demikian sekilas info. Korang sampai asar cek ngunjang pencerah mengunjang desel roh maka sampai maurib tak kira mati juga. Oh kula nih kalau teman dari masjid wal pagi tahu nih mak bisa pagi kan tuh ya padahal kula tak teman dari pagi cek kuli cek perjalanan 3 jam di jompo paburu na mobil haram kadin akhir mobil kula kadin santak bana tege buntar kula nih. Pamulai aja. Dari ngacara ame sampiti di baba. Muntak kotak bila seda pak ai ko. Ki atole ki nade. Pon, nun sapora. Sana usam biar kerja manter beda manfaat. Manter tetilan jalan kaula ajunan beda panapa beli ke Allah, beda panapa beli ke Allah, beda panapa beli ke Allah. Akati Nabi Muhammad ketika susah ketika ruwet tak boleh tapi beli ke Allah ngaduk ke Allah kalau Isra wal Mi'raj kak dinto carana Allah salah situ menghibur Nabi Muhammad banyak alasna Isra Mi'raj tapi salah situ untuk mencemper hati Nabi Muhammad ketika tahun nikah tahun hazan tapi banyak alasna bini cuma nikah pun pakai ke bola kapi yo tak yonjong boleh kula ne jangan mi ngerti mbian ke cek kula tak ngerti sing ngoceh. On daripada selamat sekadin toh punten Ki Habib saya berapa ampun banyak gelunya ku orkes bib deke kurang berapa kurang 20 menit cek kalakal kula mah ki genteng tak buka enggak cak aku pak kabin di kok kemarin. Ngereng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.